Zalkar? Zalkar mı değil ha? Kim balasın? Ferişteleri var da bunlar, ferişteleri. Qanday turasizlar? Yaxshi bo'lib? Janobi ayollarga sizlar. Yaxshi. Qandaysizlar? Bütdetigi nimadan beri kelatam? Yengilchakdan beri büt respublikam jaylolarini qidirib otamda, men hozir jaydim buni. Vaqtim bo'lib, anan bütele monday mashinalarning izlari. Mashinalarning izlari, mototsikl, jana kvadrosikl deganlarni tevlab solibdi. Kecha kuni Çimindi saydın başına çeyin barıp ketdi. Gez salınıp attan jerge çeyin. 25 megawattlık gez salınıp. Şunduktan ayakta da şunday. Egerde şunday oluverse anda sizler jaylooңор жоголуp, makul hazır 10 yıl 15 yıl adım üşüntüp sizler ötüp ketkile jaylooдан. Mına могу балдарга кайсы жайлоону калтырасыңар? Район боюнча бир лесхозлар болгону мисалы. Ошон үчүн буларга ишенип олтура бербей, булар карайт да деп. Ar biriңер өзүңөр. Ат менен чаап барып, аял эркектебей барып, машиналар киргизбешиңер керек жайыттарга. Жол салып бердик. Карасына машина менен кирип атып онан. Калкалап атпайбы барып. Ал жерге бул жерде чөбөсү үчүн дагы бир 4-5 жыл керек. Барып келген не салгандар жип менен чаап келип, тетекка чейин чыгып барып токтошот. Чыгарбагына. Bir momentde bir ata bir 100 maşına gelse, nemege 100 maşına gelse, kanki birindesiniz oşonun barını toktatırız. Oşon üçün, men sizlerden şunu soranıp koyayım. Özüңөр üçün, men üçün elemes, mamleket üçün elemes, mana oşo özüңөр üçün gerek. Ol teң ösüp kelatkan. Oşolordu oylogula da jayıtın ardı tebelep begile. Boz uyku olsa da mına misal, maşine menen girip alıp barat. Arı bir jerde, birden maşine, birden Gökçöpte jayıtты tebelep ötkön jol. Joldun jeegine koyup koysa kim tiyeten maşinesi? Joldun jeegine, je olmasa çekesine ıldırak düşürüp durup, bırak jayıtты tebelep koyup koysa boloğu 20-30 metre, 50 metre boz uyuңордун görünüp turat bu, görünüp. Basıp gelesin, aydap jolga çık. Buna joldu salıp berip otağı. Azırkı momentте başlap, bugünden başlap, arı kimin arı jerde oturasınlar, maşinalarını kirgizbeydi, joldun jeegini aydagıla büttü arıten, tebelebe moyak, benim malım jeyter. Erten bir sübünü da çöbösüş gerek bu jerge dep ayttılar, embigi жылы dagı gelebиz bu jerge. Aldıda dagı jaşoo var dep aytsaňar, düşündürseňer, al turist ele mal emes da adam da düşündürtler. Dagı bir unutalekte aytıp koyayım, ar biriňizler turistlerdi tarbiyalagılar. Özüңөр da tarbiyalangılar, özüңөр dagı bötölkölөрдү, salafandardy ırgıta berbey. Musurga alıp barıp, jıynap barıp durup musurga salıp koyup dururlar. Mına tapşırma berdim, tazalap ketip turат. Anan turistlerdi dagı özüңөр. Bul jer sizlerдин үйүңөр da, үйүңөр. Anan үйүңөрgө alıp kelip turup, musurlardı taştap, jeriңерди tebelep ketip atsalar, unçukpay, mаңырайып otura berbey, ar biriңер aytkılar. Çimindi saydagılarga jetkirgile, tetigi jogor jakka jetkirgile gerek bolsa, bardыңар teң, ay maşina жүргүзбөгүлө bu jaka. Olap turgula, joldun çetinden çıkpa beri karay depti. Anan da savremenli yemeni bir yaka jetkiz albayız, bara ora jetet adağı. Hazırınca bayakı dayılabilip. Yok, bayakı, ay. Ben de bir maşinlerin atımda çalışsasınlar, ulan sevilip koyup durğanda yok. Taza olsun. Anam daha sabırca koymuş mu senin atın? Ay malades. O bolo koy. Ben nasıl evde bolayım mı? Kim nasıl olur? Çimele sağdır bu atı. Malades. Vay, sağdırıca parıp dura bu da. Malades, kançadasın? Ya, 5'te? Aa, 5'te okuğa varlı ekesin de. Papaң менен мамаң урушабы oku? Kança uruşat? Kim başlayıp birinci uruştu? Mama. Çoğat. Çoğat papaڭdı. Papaڭa boluşur sen daima. Aytmamalı, çappadı. Malades, жақсы болады. Қиын бала болады.
Урматтуу туугандар, Элмырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Улардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, Элмырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук кылуу сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат, М-банк, ошондой эле Сбербанк, Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго.